Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ihamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. uThibela ulokhu elwa njalo ke laphana ngezithombe. Uposte isithombe segcokama esidala ke laphana wengane zakwethu. Ubhale kanjena ke laphana enkundleni yokuxhumana. Uthe ukhuzani uyolingena izulu, wawuthatha ulwatha wawudumisa wawugeza maqede wawunika izimpiko, kuyandiza manje uhambela phezulu ngenxa yenkosi yomaskandi. Ubhale kanje wathi ngikhumbula ushuthisa abantu ngama-10 rand. Uphinde wakhumbuza nabalandeli izinto ey'ndala. Uthe niyakhumbula esafutha ngespray abalandeli wathi bahleli bemcimbini, niyakhumbula esavala amawindi ethi abantu bayamthakatha. Uthi konke lokho kwaqedwa inkosi kaMaskandi esho ukhuzani. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawu. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cela subscribe, cinzene phela ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha.